أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dahelu amban atawakan puas amban panalang ko si kaamlay duk lagi pagsarang sukul si Allah subhanahu wa ta'ala lay murah-murahan si kaam kemon pakale mulia si sangim ituen bangpain tamba magtamba in kahapan bin kemon amban sangem ininen sampai si sangem sinduwe gak peta abut we tebi duk bangpain sangem tebi ituen tahinang sababan makaluka sing gawang pangateyan tebi tujuto al-ab makatamba duk makabuhat sintimbangan ibadat tebi si elaw kiamat. Jari niya adja tuo bayak kita misane diki juga am kemon kei maudu den bin kumen sini lay pasalan ilmu bang ilmu pagbisarahan dehellu inin pangandaakan wa Allah tabaraka wa taala sige tebi payamam bibe bang init me tagna nilay tagna kita tinuan bang kita ngadji pinain bang si tauhid awwalu ma yajibu 'ala al-insan inata'in ma'rifatullah ine pangingat si Allah taala maananen ilmu dehelluhid ine la ihinang dehellu subay tahadiwe no amban paghinang nulay sababannen bang dumambuli ilmuin panghati nulay amban paghinang no dumehellu paghinangin amban paghati no kwe dukew sa kaula-ula palengan delemteng nga lindem dambuli-buli tiyew nun inegwa nun saw sampuk kew niya waktu makamula si manusia atau makamula si kite sa ien bantuknya. Anjarinin pegje kite tu tiak ni kite bang me si pangumulan hatinen si me paningaan ni kite itu hatinen on the way ni itu bang me maglengan na hatinen kite tu paatag-atag ni si me siye magbuot yewin dukma ko kite si me siye mga tauhan iyehin hatinen yene magbuo sin ilmu iyo supaya bang sitahala amban kite bi magbuot iyo niya ngikket si kite bi bisan sa agen kwe hadje samyaan laitel kauru kite bi ujud kay hatinen sumampuk si me hatinen yene tinudyo te bi yuen menjadi tu usi tuen si pasihapalihalan sin ilmu bang ilmu pagbisarahanin kamanamal dukluha manamal tandanen magpain mismo in Allah tabaraka wa ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila dukga dunia kapangurung sikaam amban mi ilmu UN malengkan ku ahat duhep UN niya pe upamahan nilay ku bantuk
tombo nulay atawa tangan nulay patubok no si tinga laut buangkat no ililing balik bang ingge mangekket yata tangan nun sa iduwantok iddo nun ada pun kit belum tu ngaddo kite ngadauhat kite sin ilmu sangente hatinin si kakahinang te pegge itu maksud sin manusiain data bulak dunya maghinang sumugawa ini gaidan sin paghinang tu ini ilmu ang kanda ka am maglugda ka am maghatinin maglisu-lisu pakali ka am nuntut ilmu dumen ni hadja ka am kite bikemon sababan nen pegge kite bitu sali du tuli sali du ngape sali du mangan sali du gaymangan sali du palengan-lengan du sali du pahali-hali enne lukemon hinang bangkemon hinang kalagihan nen dehellu ilmu bisan pe patulinu le banggay katauhan we nugay magkahapan si kau patulino lay ek ka manusia mag-umul 80 tahun ni atawakan sampay hatusan tahun ni patulin nila ga pakaiddoan ni kahapan si Allahu tabaraka wa ta'ala buparahal hinang heti bukemon hinangin tinungbasan ni Allahu tabaraka wa ta'ala dakew mag-ula ellum manusiain 80 tahun si patulin ni ga iya makaiddo kahapan dakew mag-ula ellum manusiain hatusan tahun si pamangan nega iya makaeddo kahapan dakew mag-ula ellum manusiain hatusan tahun puan tahun neke mismo si paasek ni magdelem kasilyas lay atawa panunay ni hajat laylo neke pamangi ni atawakan pasungi ni tabiya miyan ga iya makaeddo kahapan bukemon tinungbasan Allahu tabaraka wa ta'ala si ellew kiamat hinang kaya manong di alhasil ga sampai pamangannu sampai panginumnu sampai patulinu sampai pangapenu sampai palengannu sampai pakilepnu duk sampai pepamayamnu duk sampai pangalura nulay hinang dui pakaeddoan nu hepi kahapan sa bang tahati we ti hadjai hangkanda kita bi magtuyda kita bi maglisu-lisu manuntut ilmuin dukda kita bi maglisu manumbi gayu niya dalam Quran fa inna jazaan bima kanu ya'lamun bang tahati we'nu dumenhep tinungbasan lay iya ilmu lay sa iya tinungbasan lay kemon hinang lay pen Allah ta'ala jazaan bima kanu kanin lai kemon iya ni hina out knowledge bangga niya hatinin panghatino la isiye jay teed tumawa kakahinang nulay bangga niya bangga bakas hinati we nubang sa ingge pangahinang iyahi we patuli nulay pag eddo ano pangannal telay patulilay asal hininang we Allah ta'ala pangannal telay iya patulilay bang netaabot sangem eddo tene binellat te pohin ineddo ne uanin bu ineddo osin bu ne keo magbungkus magdunok sampai elohin magdunok sampai tujuan pagkape salung-salung magkumpel sisain data mata ga pakaeddoan bisan sa iekkahan elolay makabaseuan agen dampong duk hadjehan sisalay kue hadjen handa kompol bulawan bisa insan sa hadjehan nilay duk sa ien ilabeyan no si patulinulay ga pakaeddoan kahapan bangga tumawa patulinon sa bang tumawa patulinulay pangakaku ka amin duk pangakakitebihin dawe me kewe tumuli keu kelawan amban lisag ennem julisag ennem dawe me kewe tumuli keu amban lisag pitu taman lisag 10 bisan keu tumuli umirep hadja
bang tumawa patulinulay binayran we Allahu tabaraka wa ta'ala in patulinulay sa ingi mantuk nilay na nagpihahum bine bang sa ingi mantuk patuli meke tumawa duk meke binayran si patulilay, si pangapenelay. Piye hadja manusia ngape dialem 70 tahun ga pakaeddoan ni kahapan. Bang NTI kwe magtanem kyo dialem 70 tahun sa inggel uharuk et kahantat. wa ta'ala hinbang tinungbasan mukminin si kakahinang ne halga amban gumalay halga amban lahing nulay halga amban uyat nulay bisan pesikite ne dampong basilanin atawa katibus basilan lay tanemante goma bang tinungbasan wa Allahu tabaraka wa ta'ala dan buat ibadat sin manusia si Allah kiamat bukaw pinapene bang ingge pinene nun bang gomano bakas tinanem no dalam 70 tahun dan makalekep basilanin atau warang buat kahapan no ibadat nulay JIN haleng no iya bakas tinanem no pinaglugtuan no si dunya iya kikimon jambangan nulay ineddo nun kahapan si Allahu tabaraka wa ta'ala. Pamanong mi sa ingge pang papipe sampay si pamangan no papipe sampay si panginom no magbismillah hadja kayo bismillahirrahmanirrahim atawa bismillah mangan kayo Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar binairan wa Allahu tabaraka wa ta'ala ginantian binisanu lay pahala kahapan no gay katauhan no bang sa ingge hap nenuk sa ingge lingkat nen dalim surgaan kumano bang keumangan dalam 70 tahun magsai kaya magbismillah kwe du kaya magtanim tinanim tamanan harga dalam dunya itu en dalam 70 tahun puas billah ibu kaya pahali-haling ini hininang nun ngahasil sa kyo maghalbes sa kyo sa ingge ikkahan hinalbes no ye dalam 70 tahun subhanallah masya Allah sa ingge na ente mang sampai sambahayang ne sa ingge na ente bang sampai pamuasen ulay ne binista ne sa ingge na ente bang sampai paghadji nulay binista ne sa ingge na ente bang sampai zakat nulay pag binista ne sa ingge na ente bang sampai sadaqah nulay binista ne pinagtampo ne kemon manusiain taabot dalam surga hangkan hepse tinilew Allahu tabaraka wa ta'ala tinilew hal raditum penne ine penne rida ne kaam bang samantara makaasik manusiain magdalam surga tinilew ne siye pegge lain ne siye mangan nginum ne siye manusiain bisi ne bimbang ne samiaan manusiain we kakegannen tinilew ne siye bang rida ne kesiye ine sambung kemon manusiain ine pegay pagridaan kamihin lapas ni kami amban narka du umasik na kami magdalim surga masya Allah ine gay pagridaanin kakahinang tenduk kita kabayaran pito kita usal tebi yene ilmu inusal we me manusia kabibiyaksahan we me manusia
ilmu iyan tasabbut atas limang ginis ekahan ilmuin inian pinagtuyuan manusiain. Nah, atas lime perkala in ginisan ilmu iuen inne bangantag bakas sabutan ku iuen. Kapag pakaleum bi kaisa nen ilmu pa inne wujub ta'allimuhu wa ta'limuhu. Niya ilmu wujub ta'allimuhu wa ta'limuhu wujuban kifaiyan. Niya ilmu yajuzu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Niya ilmu yahrumu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Niya ilmu mahma ta'allamuhu la yu'allimuka Allahu abada. Limang ginis ekahan ilmu iuen. Niya ilmu wajib tuntut nuruk wajib pamanokno. Niya ilmu wajib tuntut nu wajib pamanokno sa kifaya kawajibnen. Niya ilmu harus hajja tuntutnu harus hajja tuntut nuruk harus hajja isab pamanokno. Niya ilmu haram tuntutnu duk haram duisab pamanokno bang tahati wekno gak pe hukumannya. Niya ilmu bisan pekeo matay nuntut negay pamanok kawe Allah tabaraka wa ta'ala. Alam banggay ni taubos tebi ngiddo ni hadja kitebi amban piye ni hadjamban me lime parkala tasabut te ituen pahali-halikan tebi padjaien pangiddoan tebi pahala. Okay terus kam yene ilmu dahulu wajib. Makna wajib wajib tuntut nuruk wajib pamanokno. Wajib pe panuntut nu yahin wajib pe pamanokno siyahin. Sali du hukuman panuntut nu yahin du hukuman pagpanokno siyahin. Ine ilmu ien. Ine ilmu ien. Yene ilmu bakas pinaboo we Allahu tabaraka wa ta'ala pusi Jibril pinapi si Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus buhininang we me kaulamaan tebi hininang 30 jud yene Quranul Karim duk yene amban kitab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manunjukin an kitebi pag ibadat tebi duk kahapan sin kailuman tebi tu si dunya. Ilmu ininan ko may ilmu pagsambahayang. O itu katauhan no bang ine makabatal ailin. O itu katauhan no bang piye sunnat si pag-ailin. O itu bang katauhan no bang ine bang piye rukun si pag-ailin. Duk bang sa ingge aturan pag-ailin. Pag-udu bang binasa Arab. Pag-air bang sikite. Tabo-obo kite bahasa Malayu. Bohe hepi sikite pangoso duk bohe. Sa ibantuk na bang tahati wa'nu iin wajib tuntut no pagyagay tumangwa kakahinang nun pagsambahayang mulay banggay tatuntut wa'nu banggay katauhan wa'nu bang inggahin makabatalin bang inggahin parduin jay tumangwa kakahinang nulay banggay tahati wa'nu es-7 si waktu tahati wa'nu magdu seruisab keu bang niya ga nga tao ubus buga inakahan we no buka katauhan no ga katauhan we aalay bang kita magdu se ga tuntut te ilmu Allah tabaraka wa ta'ala hin ko ina ilmu tasabbut lay pag ibadat lay magdu seruisab gide ien bang atinin tahati ni we te ga isab pangakawe hangkan me kaguruhan ten bin kemon gay ni siye magbati laul pain asukin ga ne pinikil we de pen iyakanin hapus den sa ili duk samyaan luug delega ne pinikil we de makapasampay hadja siye pegge sa ihep buhatan nen pegge siye masampay sin kawajiban si siye manungbasan si siye Allah tabaraka wa ta'ala ien inalenan ilmu
wajib tuntut nuruk wajib pamano. Yene ilmu wajib tuntut nuruk wajib isab pamano no sa kawajib nilay kifaya sa kifaya. Kwe neme ilmu yene ilmu kwe me hatinen makasanyang sin kailumante. Kapanisannen ko itu yene ilmu iniskulan. Kwe neme ilmu wajib panuntuten duk wajib hatinen pa mano teyehin sa kifaya sa sengge hatinen. Si aku ala bangga niya bisan nambuwa muslim man mastan. Bun si Allah bang manambuwa muslimin ga niya menjadi engineer. Bun si Allah Ta'alahin bang bisan nambuwa muslimin ga niya menjadi doktor. Bun si Allah Ta'alahin bang muslimin bisan nambuwa ga niya menjadi ini pipilayang baniin. Subbatanong bine. Yene ilmu makasanyang sin kailuman. Sa min sarinas ga mag-require Allah Ta'ala hinwe muslimin suway kemo menjadi engineer. Sukup bang niya amban siye. Hatu signal kutuan. Bang niya takasuwa dambuwa amban muslim mulesik gahitao ng bahayang. Bang niya dambuwa amban muslim gahita takasuwa gahitao muwase. Bang niya dambuwa amban muslim gahitao magzakat. Bang niya dambuwa amban muslim gahitao ng bahayang. Ye ininen pangamahan Allah tabaraka wa ta'alahin. Hatinin la isi ilmu dahil lulay. Adapun ilmu ko itu ininin. Sa song balik skat ko itu, song balik tad dunyahin si ko itu. Bang payam-payaman tabibe ko itu, si dunya ko itu. Hatu peni me matuulay be. Sa tiyak bahu tata, bahu tampal na si waktu ko itu. Bahu tampal hadda si me waktu tene ko itu. Pegge. Ek kane mamayamin duk tao na kita mamayamin. Ando bang pihak madrasah tiek kayo dumakanak mapihak madrasahin metis pesindwehin gay bisan tinuranan duk gay pagmehet-mehetan we me kamatattuehan den kapanesan me manusia bangsa muslimin. Sumagawa bang pihap iskul suse matattoehin banggay umasek absen na kanak den anak den daelleo sabab peddi bettis ni. Sa banghap madrasah magubasan anak den maglola anak den gay sesuse buparahal yene ien bangga tahati we de pukun ien ga tahati we de pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala hin sisiye yene ien pangadaban siyehin amban anak de si matattoire. Bu ilmu tinuntut malai dalam iskul lega kaya tinuan tauhid lai. Bangsa ingge mekementel pagtuhan nunduk gay kaya makasakutu si Allah Ta'ala. Gagaw tinoan lai si pag-iskul laylay bangsa ingge mang kaya mag-ail sa ingge tumawa sambahayang nun sa ingge tumawa pagpuasen. Sa tinoan kaya bangsa ingge mag-implement sin life no tuo si dunya ito. Tinoan kaya bangsa ingge pag-implement sin life nun tuo si dunya.
Niya waktu manggay pe anib me bangsa musliminin ko ito me kabang me bangsa musliminin si me ka iskulan. Dumain pewega tinoan manusia in anak dan sin ka Islam dalam pag-iskulan deh sampai niya waktu tinoan pe inanad numba pusitarsan iuen anak dan ilay dalam ka iskulan. Talabay kami iyan. Pagya pag-iskulan kami hinto dalam me sambuangan. Matulay lagi lo si me imakulay tiyo. Tinoan ina dello dehello. Ina binisahin. Just to believe in Jesus Christ is the Son of God. He come to the earth to save the sinner by the way of protection. Pamano si me ka iskulan karupangan me kamastal-mastalanin banggay kitebi anib na payamanon. Na pinagtuyo-tuyo ang pinapili makanakin kasindwehanin. Dumain pen bisa telay maananen gay pina-iskul makanakin. Dumain sa ili, mali ien, ga tumawa pagtayma ten bin bang sa i. Pa-iskul tebi me kaanakan ten bin sabab maka-implement nyo sin kahapan detu si dunya. Sa bang ta-implement we, tenuk tapahatul we, te kaeluman den tu si dunya kapreparante sa ili, kasadyahan tebe. Ye kahapan dele itu si dunya. Tanem te manamal dalam pangatayan te subay siye kasadyahan te bang sa ingge kangahap. Duk sa ingge se sanyang duk lapas si amban adab taabot si elew kiamat. Ege bang dunya tu angan-angan te duk batukan te dunyahin. Dunyahin gay kabatukan. Dunyahin magsosong tahun maghahap. Pege kite tu magsosong isab tahun magderegbes. Jay kabatukan te. Bang inapas ten ien. Inapas tinuyuan. Gay patuyo te anak ten bang sa inyo kalapas dan amban murka duk adab Allah tabaraka wa ta'ala. Duk gay tuyuan te anak ten sa ili bang sa ingge. Ye hatinen. Bangga ni kita naan noan siye. Tao ni siye mabentelan dire. Duk ga ni disika tuan naan noan siye narbiya siye. Tao ni rusab siye mabentelan dire. Akahan tebi andang maranten bin bang pagtuyuan tebi tudju iskul ka anakanten bin ga kita bi magmehet-mehet papangadji tebi agama Islam Quran duk hadis ka anakanten bin kwe dusiye sa kaula-ula pasandaan tebi nese andang magdalim narka jahannam bayak-bayak de bang talikat di atawa gai atawa kan kwe dusiye eddoan tene tiket pangasik di magdalim narka jahannam. Sa iyan bentuk nen. Yay pagbiddaan sin ilmu, yene ilmu duelay, yene ilmu kinesegan we teruk ilmu ga kinesegan we. Te maananen ilahan-lahan hadja we te yene ilmu hati makasanyang sigide. Nakatello pe ilmu wujuzu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Makajari hadja hukuman nen tuntut no duk makajari hadja isab bang pamano no we ne me ilmu paghinang no pahagad makajari keu tao maghinang pahagad makajari gai makajari bang keu tao maghinang pahagad makajari isab dam buak lay panoan no makajari gai we paghinang no tukul paghinang no patihan paghinang no ubakoko ilmu do isabi pigge bangi ga niya tauno la isiyen magahitme taguban lay naarakala man jari amban guaan bakokono amban dialem tagubanin bangga magtawa duk ilmu ye bakas subay sa ien bantuknya napamanon niya pe ilmu yene ilmu hinaram we Allah tabaraka wa ta'ala penne yahrumu ta'allumuhu wa ta'limuhu haram tuntut nuruk haram du isab pamano. Ilmu ini ilmu sihir. Ilmu sihir haram tuntut no haram du isab pamano no. Gay makajari tuntut no ilmu sihirin. Gay isab manjari pamano no bang luo sikaw. Sa inyo bantuk ilmu sihir iyo. Ilmu sihirin sa upamanen bang kiw kalepasan.
painno iku kalepasan dublun, kemon kalepasan magguni-guni yu, painne hatu si ano inin mangeddo ako mangeddo iyehin. Hatu painne miyaan, iya bakas malumawein ang sini, kemon kalepasan magguni-guni, lalem akal aahin mang kalepasan, pagu akal na yan. Suleyante ko painne pipu si apa imam, hape painne pinapayam. Pagpiilu kasamyaan kitab-kitabin, pennelaw ina kalepasnen, pennelaw salasa, penne taboo pasilangan kuro-kuro koknen mangeddo yehin, langkew iyo, bunekeu magsospek bang sini amban silanganin kuro-kuro koknen item bulangkew. Pag ngite keu sa pa inno, ana iya na ininen, buparahal dumen iye. Ine guaknen makaparkala ka o makapagduse ka upe. Tahinang nupe kasaan, tahinang nupe, parbantahan tahinang nupe pagsaggaan. Duse hadje iye. Ga katauhan. Naibantuk sihirin. Painigay mabaya dendelay, tawalanun ko kite buhe tu, atawa pandihun ko kite ituen, atawa niya hamut-hamut ko ako, tawalanun kite. Tinangwa na rendahin, giniling na bus giniling. Na, ilmu lay alennen sihir. Bang sihir ga dunia, title ni saddi amban haram. Title sihirin haram. Gua haramin siksa si elew kiamat bang tahinang we manusia. Magkibut ko penumbuwa pong tinay ito eh. Di katuhan ko bang bahasa magkibut iyo. Magtawa. Sayang bantuk sihirin. Yane out amban pamano Allahu tabaraka wa ta'ala. Ga kapamano we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si may umat ne ubus kininang may manusia kabiyasan nen si waktu ko itu yene iyan ine ni pakaradya narake upusine luksine maghinang ilmu itu na ilmu itu amban Allahu Ta'ala ru itu kemon ga niya makapag-imbento ilmu itu ilmu amban Allahu Tabaraka wa Ta'ala ru itu ilmu dahil lu binisate leduk ilmu mapasunu leduk ilmu katelu itu katelu leduk ilmu keempat itu ilmu dui kemon amban Allahu Tabaraka wa Ta'ala ga dui niya makahinang saddi amban Allahu Tabaraka wa Ta'ala irwi irwi mga hinang ihin Allahu Tabaraka wa Ta'ala sa bisan Allahu Tabaraka wa Ta'ala mga hinangin pwede bantuk kennalay sino mga hinang kennalay Allahu Tabaraka wa Ta'ala mga hinang kennahin. Sa kennahin ine. Sek nelay sek kenna, papa nelay papa kenna, bukakug nelay bukakug kenna, tolang nelay tolang kenna, sabang keumangan panilawin tu, loroy nu kemon sampai iting baran nelay me luku lay. Loroy nu. Gai. Bang kitemangan, tinimanan sa isek nelay, tinimanan tolang nen, inanan buka kugkok nalagay taloroite yeru kinakanten isine pegge yeru ien makasanyang kitehin say bantuk ilmuin upamahan tepe kam dambua kaya bantuk lahing lay bunut lahing ubag nalay ubag lahing du isi nalay isi lahing du poon nalay poon lahing du, dawen nalay dawen lahing du, kemon ne manenggelay kamoy amban gamut pariyatain nalay lahing du. Sabang kew maggata, bukakan no, palamud nula ime sapa nalay palamud nula ime ubag nalay. Ngansel ko kambiluan maniyo mag-yes atau mag-no. Patinggihanon kitipan di biluan maniyo. Nagai, subay arupang-rupang may sa ilay. Say.
Makajari palamud no bunut na amban dia wa pamatahak no iye. Makajari eddo no batang na lay pamatahak no iye. Makajari eddo no kemo ni en pamatahak no gata lay. Sakbang pinalamud pime batang na lay me saingsing nilay kustanera nilay bahasa si kinakan no lay. Pinagmulkaan kewe hininangan no kinakan lay. Nabang ilmu katibayuan lay palamud nupi si pag-ibadat no. Palamud nupi pamabentel no agama no. Akahanun andang baran nun dumain takuntaranun ye mamanuan kaulay takuntaranun Allahu tabaraka wa ta'ala si ellaw kiyamat. Sabab tukbalan tekemon ammal ten tudyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Payamanong biya sa bantuk nen naratuyuan tebi may ilmu ien nukbang takatiwe tebi pag nahit-nahitan tebi lebakan ni magtaos na gedi patahak ko be ien ato na siyang ubus waktu te ini niya pe ilmu dambuwa haram tuntut no bisan petuntut no geru pamano kawe Allah Ta'ala. Kue may ilmu ini yene ilmu kue may maglayang ilmu patalbang ilmu ien kemon bisan pe tuntut no geru pamano kawe Allah Ta'ala. Pinahadjaa ilmu tinuntut ng pina ilmu muitahik. Naruman kita tuken na. Lugar kan dia tak bulak. Kenahin lugar nan dia ut. Manukin lugar nan dia tak. Ilmu le ilmu manuk. Ilmu dalam tahik le ilmu ken na bisan patuhun gay lembo. Na mature tak bulakin isab sa ili si manusia. Nabang tuntut no ilmu manuk-manuk lagi katauhan no. Pamanok siya wa Allah tabaraka wa ta'ala sa inge me kisige labo. Bang tuntut te tinuntut ten telay na ilmu mangwit tahik lay. Tinuntut ten na ilmu gay kaya palan na ilmu ken na gay pamanok ka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabang ien hatinen maka-waste time ten bin hatinen danan ga tatuntut we tebi ene ilmu makahapsin pag-ibadat tebi yene ininen inimbestigahan kiti pahap-hap si hadarat Allah tabaraka wa ta'ala. Nungayin niya may ilmu ien tu si dunya na si jaman si iblis gumawa amban surga. Si jaman si iblis gumawa amban dim surga, magsabab amban afu Adam. Gumawa iye. Tampal bisa Allah tabaraka wa ta'alahin. Qul ihbitu minha jami'a. Parwai kam biluam man dalam surga iyan kemon. Kau Adam, kau Hawa, kau iblis. Pinaguwa siya billahi amban ien tampal bisa Allah tabaraka wa ta'ala. Sarta si iblis gumawa man dalam surga dalam laknat kasin Allah ta'ala. Sabab ga iye pasujud po si Adam. Magselos si iblis tu. Pegge iye sinadyahan sin kabinsanaan. Ubus Adam tinoan ni Allah tabaraka wa ta'ala. Pegge magtaubat sudyo Allah tabaraka wa ta'ala. Duktayma nito Allah tabaraka wa ta'alahin. Amban sababan katakabbul sin iblis lay nga janji pe iye si Allah tabaraka wa ta'ala la agwiyannahum ajma'in sasat kurusiye bimbang kurusiye kemon me ipunnun amban lan amban to no atawa amban lan sin Islam na makukitab ne pinagper siya Allah tabaraka wa ta'ala duksi Adam pegya po ti Adam ilungan to nabuiye sa nabiruy sa biye magpainte magrasol siya si kalaatan
Adam demikian magnabi kaurungan to Adam alaihi salam makurui sab iya painne urunganon lui sab ko libro kitab ilmu kwe kapamano no ko Adamin sa ingi pakaatuko si iyehin bangga isab niya besi ku iya taga besi na ine gwanen kwe do binis sa telay yela kinglay binunutan ne tineparan bunutnen kinuparan ne tineparan ang patpidyo alam uwagnen bupi kinukot ne pineggaan tinibagan sapalnen pettinin matumebbihin matebbihin isinin wapu ti Adam alayhi salam yene sampai si waktu ko itu tabettat dalam Quran na napegge maku ni Adam maku ni Iblis dinak ne tinimuk si iye kemon yene bakas kuit ilmu kapangurong po si apo ti Adamin yene tatimuk nen lunglun makamula kemon namang takakan memang siya bunut nen ubag nen sapal nen kemon pegeen nilay sihir ga niya sihir we makasanyang sihilin kemon bang takakan makamula si manusia kamoy amban dunya sampai si elaw akhirat payamanum hangkan niya may ilmu ili pegge inantanan we si Iblis po si Iblis gay magrida nga siknarka dendangan nabang niya si kide bisa lagi nen me pohon nen huhung ubus bunia pe insuha pinasugpatan pe sai na pahali kita bisi UN pegge me ilmu luga kapamano we Rasul sallallahu alaihi wasallam kau makadili kau kita bi sidam buli enem manjari patuyu tebi anak ten bin duk labi-labinen baran tebi tu pegge kita bitu hatinen bang me mata elleo tibe-tibe pakohap ne song ne pasedep na ngagpet kita bi ngahati bang ine pangandaakan kita bihin duk tasangin tebi si pananginan iye duk tumawa pegge bang tumawa meke binairan we Allah tabaraka wa taala kakahinang den bin bang tumawa pegge banggay tumawa si aturan pangahinang tebe duk pangapa pangahinang tebe ibadat lay girwi tinungbasan we Allah subhanahu wa taala si kitebi fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad bangiya lo umaghinang hininang nilay dumain dumutabbak si hinang kami ga tahinang kami hatinin inima ibadat lay kaabot si elew kiyamat pinabalik si iye maananin gay tinungbasan si iye iyan kakahinang nilay namanjari murah-murahan ni hadja bang sa upamanin gay kitabi makaiddo nilai ko na binahasalay ilmo kau ni bakas takalete bi maiin murah-murahan amban ka ikhlas sin pakalete bilay kumin sinilay amban guru te bi kalasahan dahil lulay sampai mapasuno niya anne sampai ili tinin niya me tabissa diki tudjuka amban me palihalan sin ilmo tinin bang pain tinin pinakbarakat do si kitebi we Allah tabaraka wa taala duk tahinang saksi tebi si elaw kiyamat labi-labinin in waktuten bin duk sangem tebi sangem ininen ga kitebi logi ni isab si sangem tebi tuen makahinang kitebi sin sa hadji kahapan jari puas billahi ban ili ukbal ko ne balik piu si moderator UN kunahat warak lumawi in waktu tayo usal ko itu-ituin magmaaksa ka ang tinen labi-labinin pagpaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala bang niya dai sa sini tabisalay say dukma ko kubalik kamaapan si kaam sanyang kitebi amban waktu inin sampai si sinong amban dunya labi si akhirat wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh